Hello, mi phun hoi na masabika RPV News in nan kut kan tlek than na atu liu US le UK ni aton chu ma mi harsat na kong hepe tlai in Zeitindah OPEC le Russia ni an ol mang in US le UK an hur suan ti mi tu liu dir hun kan ban zau kan ban chim lai Organization of Petroleum Export Country ti mi OPEC ti mi le align asami Russia ni nikata 2 million barrel chua ti loading in bechana an raktua chuni US le UK India long salo in valai chung economic anur suan kho mi ase atua kan zo asia chun US le UK chu anur suan ngai chang mulaya I thon mi recession dir hun in aro char mi arok ral mi disasters dir hun tiang aphan kho chu cha a Russia le OPEC le rule nak cha a OPEC bill chu an chua UK châu sa song ni thilman tumkai control nak ding cha a price cap strategy ti mi chu than hem deuh nak ha ding cha ti in deploys an to ve atua achang cho ma mi chu Middle East le Russia chu all in ral tuk nak ding cha a thatlak nak le pe thlai nak an to e an 18 mi chu 2023 chunga hin world economy atlak e abur hi mi dir huna an phan kho nak ha ding cha tiang kha an 18 mi ase chu cha ruwa ding le bihal nak a ummi chu zaita OPEC ti mi chu asi an product na chu Zeitindah an khatning ase Zeitindah an thumning an zortarning ase apan hi na ka zaida no pack bill ti mi chu asi ve apathum na ka zaida UK ni price cut strategy ati mi chu asi apli na ka Zeitindah UK US le India long salo in valai pi an hur suan kho lai ti mi kha ro haw mi dir huna kan hong phan OPEC chu zaida city in kan thok asia chun Organization of Petroleum Country ti ase hi chunga Iraq Kuwait Saudi Arabia Iran le adang dang ram pasana anital Russia ni 2016 na arak join ven ha chun huwa OPEC plus ti in group chu ser rakse hiram hani 50% oil supply to anak cha hi volei pi hi an control question ummi chu zai ronga da OPEC ni chun oil supply chua lo in akhat i Zeitindah atol rel ning chu si supply demand mismatch timi strategy in antol rel ta chun naka demand timi in kan chimfian a chun ramlin hani barrel som nga a dollar som thum cheu in an zuara chun thong khat le zanga cheu an hu semhan se lo ram pakhat ni aizuk i dollar phang sha in zuar man se lo nur suan na an cha a angai lo 40 barrel in an thum i an zuar man a dollar thong hi le zariat an hu an thum deuh an khat deuh pau a an hu mi atam chin chin tina ase chuti chun OPEC ni all man chu atum ter a se akai ter a se volei pi chu athan hem bang har nak zong apek kho chu chai hi kong he US Congress chabui pi chunga hrui tu pol an rak boi ngai nak kha ase ma hi 2022 oil charts ase ma hi charts hi international oil price charts ase 2022 kum thok a kan zau chun Russia ni atu oil price chu alon chiami kum thleili chunga asang bik ase arwang chu Russia chu oil achua mi ramlaka angan bik pathum naka aital vemi ram ase ansi poi phi kharnak le antu mi chu zautika supply azor i demand le akai phundangin kan chim sia chun achua le atlom i acho du tu le antam deu inchok zor zonga supply le azur tu antlom i acho tu demand antam a chun inman akai chol ve chu thil kal ning dan ase all man akai tika all long salo in shipping to anaka ahram asami van long timbo in anur suan nak ai thok e
chuti chun industry le factory avan nur suan haning step cho ase chuti chun thil man vial te anur suani aman kai tartika volei pi harnak tong chuti chun all man akai mi ni se long anur suan long salo in common people nangma le keima angkan nur suan nak chu avan se zaironga da opec ni oil supply chu akhat ti asia chun oil price chu 2021 in akai e recession ronga aman chu atla than chutika oil man chu 1 barrel a dollar som rate le fanga asami kha dollar kul le som thum le ya atlak than swal a chun anti cha a atlak nak halo supply tu kha antlom tar deuh nak ase chu supply chu akhat te ka tlom deuh long anzur changcha a oil man chu akai nak ase 2 million barrel an khat mi chu valai chung ram kip ni 2% an supply mi he aitluk chuti an khat te ka oil price chu arakai than chu cha a atu lio oil man kan fian deuh nak en kan chim se chun gas man akai nak chu Russia ruang men long salo in OPEC ni supply chu atan akhat cha a aman akai nak ase all man avan kai tika recession a chuater chu chapa OPEC ni an van den chi kam khat leya all man akai chin chu cha a tu liu hi US le UK ni harnak an van tur chin nak chu se zaitika da all man chu akai shoot up atwa tc chun Russia ni ral atuk nu in resource tangka lunak tha tuka aman chu US ni problem aton mi chu se chun Russia chu Ukraine heral an ituk hlan nak in atua a economy sipoi chole thal atu mi atha deu chas hi kan zo sia chun March in July ronga chun an revenue hi $50 billion rong araksana in 2022 a chun 90 billion a let in akai chu cha US ni thil pakhat khat chu kato haw ati cha a no pack bill ti mi chu avan tu anak ase chu Zeitindah arian tuan ning asilai ti kan zo asia chun US ni OPEC chu khot a taza chuwe ding energy mei thazang mang in hriam nam cha a man ti in dan tak na tu ding cha ase chu cha President Joe Biden ni achim mi chu OPEC ni hi thil atu mi chunga atu aman chu a in tur how ti in achim Saudi Arabia chu ral kap thazang 127,000 rong tlom telong angai mi ase an hriam nam lunak shrampi bik chu US le UK in ase thongkhat zakua le somli le kumnga lewa Roseville le Saudi Arabia chu bekam nak an rak to an hriam nam le all ithen in pe tlai nak tu kha ase chalong salawin ramdang ni thi phei nak clear nak atu ami umswala chun chutiang chu bom khan ding tiang in pe tlai nak an rak ngei bal nihin nia hriam nam hi US le UK ni an phi a chun achar khove ko tia ro ase UK kong kan van zo asia chun zaida UK ni all cap price ti in atol rel choma mi chu se shipping atu company hani hin tangka an hu pawa chun international tension ka bapia an chalo chu cha hika zona abapi mi chu thil sining theifian a her mi chu insurance industry abapit ning le rian atun ning he ase shipping company ta chun na ka Russia or Saudi Arabia ni sanction to na an to mi chu zairel loin an kho zaimhan ai hlei lo ti zonga kan ro kho chumen na in insurance chu arak ba pi tuk zaitin all chu azu swala mo se long pakhat khat ai le swala se chu insurance thong chun shipping company chu unreal hlau lak en atu kho company hlei thum com in group asami the international group of protection and indemnity club in London ti mini ti lei in chole thalna timbo na global shipping rate 94% chu a cover mi ase chu London a based in to e o mi ase chu cha a EU ni apply atu ami chu
dan tak nak le phi nak atu ami pina Russia ni azur mi oil price cap achung leipo asemi chu shipping to kho loading in insurance pack loading a an khan chu ma mi chu ase ta chun na ka India ni Russia sina oil chu EU ni 50 in azur mi nak tam in somruk in achok nga seman salo shipping to nak ding cha a EU ni kham ding hi item ning lam chu ase chu ni hin US le UK ni anton chu ma mi harna ase tuliwa kanton mi gas man akai na kong he pe tlai in kan thei fian deuh nak ding cha a zai ronga da hi gas man he akai Zeitindah akai ti mi thei fian nak ding cha a hi lompal te fian nak kawan chim mi ase angai tu nan di lak chunga kailom